Hello Mzansi, it's Gossip Girl. Esther Motsepe is here to clear the air about the rumors claiming that she got kicked out of her home. According to Esther Motsepe, she was traditionally married, had a fallout with her husband. She returned back home with the twins and her other child. So the issue started when she wasn't comfortable with her mother placing them in the bedroom instead of the main house. Because of that, Esther Motsepe decided to buy a stand and build her own home for herself and her kids. She confirms that she was never chased away or evicted. She still has a beautiful relationship with her mother, something that I also see on her videos. So let's set the record straight to Mzansi. No drama, no kicking out, just the woman choosing peace and independence. It's just that some people will use something that you said on the internet and then use it against you. So she just made a video just to set the record straight. Whoever wa le butsong gore ba nkubile gae wa gafa ka mothoro, because there's no point where I've said gore ke tsamaye ka gae gore ba nkubile le a gafanyana. Whoever wa pushang content or wa pushang comment or ke rakile wa gafa o thakathakane ka mo. Cause I remember I once made a post but ba lena gore bontšhina ba nna le tsebe sengisi se go sa le palela ka tlhalosa gore the reason why I left my mother's house is because ne ke dula ka gare ga cottage, right? Then go na le a main house. So ka tlhalosa gore tšatši le lengwe mama ka a re ena a ka sa kgona go dula le the twins ka gare ga main house a ba kobela in where the cottage. And the manner she did it, I was not happy with it. I cried and prayed. I left my mother's house. Na sa ka bangoba. Asa ka bangoba ka gae. That's why umpona ile today ke na le a good relationship with my mother. I had to leave because I had to protect my children's mental health. That's my mother. I can forgive her for anything. But when it comes to my children, I draw the line. That's the reason why ke tsamaile gae. Whoever wa tanka maka story nyana tša maka gore ba nkubileng ka gae, check your life, check yourself. Ka lebaka la gore a le kgone go ba happy ge motho a dira lo tše dibotse. Le phela le nyaka e negative gore le tsentšhe molomo gore le senye that beautiful thing that ye leng gona. A nyole wena king tlhong or tlhoge or tlhong. Malebaka la gore o bolele gore nna ke kubilwe. Konje king karna asanga ka ibulela gore ke kubile mtuwe le jo mphaphela ene le diela gore nna ke le rogo gore le ntshwariše ka re le ba bantšinyana ba pelo tšela tšaola o mobe a kere so ke gopela gore le ndiele favor le ska tlo ntloela ntongwe a ke nyako ba ke rogana ka lebala gore ka kua mankwe le diela gona gore le nkiše ka kwa le a nthoma e ke le botša taba tša lena lo bula di case